Kay razonkunarayku runakuna sipikuq pisilla. Peruanuka huk punchawmi chaskirkan kawsaynin llakikunaypu ninkananta. Hinaspam tantiakun mana interesni uhina. Pichus tukuy ima pasaskanmanta asnonkumanta asikuq pagraciawan. Llaqta unuwan juntaykukan. Nakachu tusuyta kallarisaq. Huk terremoto chayamuktin nakachu TikTokpi qhawachikusunchis. Ichaqa noqanchisqa asikunsunchis. Imaña kaqtinpas asikunchis. Manan imatapas alinpaqchu qawarinchis. Imaraykuchus ñawpaq kutipi imakunata pasalinta qawarispaqa llakisqa kasun. Manan awantasunchu chay sinchi muchuchiyta. Chaymi chiqaq kaq. Ichaqa chaykamaka asikunchis waykay. Sichus wayñuy mana kispiyatina kanma. Inaspa huk ruway kan peruanokuna alinta ruwayta atinku chayka asikuymi desgraciankumanta. Paykunaka hinakachu ninku. Kepakutipas kanman hinata hapinku. Imaraykuchus kay suyupika ima punchaypas kepakutika hinakachu ninapaq kanma.